Wat hadin meladap ban bu yu monong rem bat mang tingka naga bentaban kintiu kerdano ke sub center hanong kencang syaka PHC. Andre hadu kini gisngi om sempat idon dak setia ban pentrei kabala penlong ru ke seng new trap National Youth Movement. Lailing do circle ban leje kendo bat panjing syai naga dimeni jo ko West Kasil district. Nakliang jeng seng kala dawaru naga dimeni jo bahkan simkia ban yakren bat kibor bahalor ketenat ka koit kekia. Ban sedang pentrei no eteka PHC kenang bahkan long kejeng mentoyu pajba katain lailing do hi berok away. Ni wan ban bu kejeng tho nagling ka basang ang ni haga office jong ka DMHO Noston den bang lai kendui madam di lai thu ba kene kam kala long kala yak tentu ke sanction dari hadu mata kampat sanction ni kampat tendar mo ngamut ong ba kampat tendar se nagling jong ka sang ngamut ba ni la tentu ya madam ba la gunu ba pha ya gani sa bor bahalor kum ga jikan mau ne ga remindar mo ba de bande no namar ba mentana du bawan pli ya ka monorem bulong ba la dap la sistem tujur ba de ban khot no den tendar beli nda i hadu kata mo hajing sa sanction itu sa sudah office DMHO ba putken mau nam tagani ba devan le no motor namar ba kejidon kam jong pajba hi jong kadong kathan na ka area lain do golong ba sibun ki jeng dong kam namar haga khia ka shon ka pang ka stum te ladang don ketu ka piat siang tu kemut ba galong berku nampa jong dipajba jong dong than te nagaliang jong madam la pansai kita ba ladap sanction tu kumbala keluar sarkar dari menta ke basa galong ba saban hot tendar te mida kentu ba hot tendar no ba sedang no motor ya kene kam kita galong pun benikong kabar pat kum ba lapan kan mau ba suruk ka ba dai na po ka suruk he sa kumpau juga PSC aku belajar jingja nanti aku malah batai sekretari kami ba belajar jing pakun hashtag ganti nama jing bom biang ka suruk bom lagi kali sedok kumpau tur surkan lagu menu de macna suruk don tangga PSC dari DMHO la keluar ba nampak itu kan seperti banyak bahkan sa penting yang paling lengkap.